Haganege Yugrish Bakhuid, Tonginduai, Nagabinda, Onisha, Misbu, by Indup Yoga Jinkoi Jinkia, Duairo Nagabinda, Ibitris Tongni, Pardon Hapadenge Jimpang, Kabajur, Niduairo Nagabinda, Ikong Teji di Sanma, Ba Don Hapadenge Jingshitam Bajur, Pautrayon Kata Pinkoit Yei Naganega Jingshitam. Iduay Nagabindakin Maulin Wanyang Padon Hapadenge Jingshitam. Duai Nagabinda Lisa Mary Nongneng Ba Indup Laban Kasuka Sign Duai Nagabinda Kamensiam Jungi Trin Bervel Dakar jingtyrwa nomor kendai pundri Harga step sini kau kata yo Kamaria syajintep galit kiu Ya utrai ban kelanting iwi You Mawkhlam manoken ban benki Parang tonginang sngu shushu yau trai nagabinda ga jingai ga jingar ko baro baudang te halo jungi iwei pa iwei hagane ga sngi ga basan jong ga jimpen kre pentecost tonginang duai bau mensim bakud unang ban hiar halo jungi bangindup dap da ga jingi do trai bangindup dap da ga boro trai bangindup laban job halo baro ga jingi inang duai nagabinda ki papang ki bashitam ki bron hapden ga jingjen jar baro Ha kerteng upa baru kawan baru mensim Bakhuid kajinga jango trai jangi uji sukris pat kajingi jango play lem pat kajinga sluk jango mensim Bakhuid kindon rainka berpi barra rainka berpilu ko himen ko para tongin sange shipor pan map nagabinta gilai kila jangi bonsin ha kajingu jimparka jangi ha kajingkwa jangi lelepo ha kiktin ka telej lelepo Bahat kat bangida pen kray nagabinda ka sngi borom pentecost kat bangida po ya ka sngi ka basan tongin karpadi utrai pauna pen kui shushu yangi ba na baharu ki jing talot ki jimlin basniyo jangi pangilang shisha ki kun balai duit kotrai jisu map igi pop jangi Sai kudi ngi dakas namba kardor ga jame nga pala Au blei badan bor baro badi hapi ko himen ko para Bangale por shibun dagi jim perkar dagi tin dagi kam dagi jingle dagi jingle pala chunga dagi jingle pala chunga dagi jingle pala bakra chunga nama kata ngakarpan ya kamaria Bakhuid kabayai sa katei suti Ya kiangan berdiri koi, berdia pi men para, bentuai nagabinta chunga, outrai ublay chungi, ublay badan bor bar uni sune yangi, badandala mapigi pop chungi, unyalam yangi shaga jingim bam jukur. Amen. Triken rat ko blay, isne yangi, triken rat ko blay. Restore,
Dragon Ragoble Isneyangi Dragon Ragoble Isneyangi Kristoma Kristoma Kulambe Imjangi Benim Yani Tong inya duwai ngi duwai nagabenta ki jing tumu shime jangi kam dame nagabenta ka jimpen kre Pentecost duwai ru nagabenta baro ki bapangi bashito nagabenta ki kinna up result nagabenta kinna badon hapadenge exam ba pher to ai baka bor jang men sim Bakhuid kan wan hiar halo jangi ngikar part ko try bangin baskem iya ka mon jame hakidonut bad bangin pin pau iya ka haga jingim barible da utrai jangi u Jesu Kristu kon jame uba imbad sensha renkat bad me haga jingelong kawe jung men siem Bakhuid uble junom la junom Amen. Kecumpule Nyngkong kecumpule na kikam jungki apostol kadpau Apolos udang dan hakorin Paulus ulalait langba kecela basyanang mad ulapoy Ephesus hangta ulasem katu kanengut kisenran te ulaong haki hatu philayop tiang yom simokoj haba philangai mad kilaong ngem bajios ngau mautron simokoj mad ulaong Ti haka ay lapan baptis yapi kilaong haka baptis mau Yohanes Paulus ulaong Yohanes ulapan baptis ta ka baptis ma jangka jengkala ka bamut uda ong haki pa pan ngai kyauta obanwan hatin jang kata kata kamut hau Jisu anda klia sngo yakane lapan baptis yaki haka kertang utra Jisu mad hapau Paulus ulabu yalaki kiti halor changki umusim khoj ulawan her halor changki but kilakran haki kitin kithlei pafer but kilaya thulupa kilaya ton bara kumba khat arngut te ulalai drung hakasina kok palai benai lanter ulakran slur ta kabaya pen inya pada kaba pen kendo chumut yaki shapang ka hima ublai kakten jangutrai Isongo Yaublay. Sound Rupra number Newspa Sanpulai. In Roy Antifon Balai. Ya royu blay piki ma kepertai baro un yang ublay try kendra and pensa preki nongstoin iba isine yakun I can hear nak majang hukum babetrem beyaki ting janding kinumno tato I can do no kibaman habawan pau utrai ya royu blay piki maka pertai baro and raking command ki
like men, my lenti you washong, ul opaki kun sweat, they utrai, long da jonki ru kentay, ye ubaduk ai ublay, you koi di u ai kajing lai lun, ya ro you blay, hiki magaperte baro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngan pa sapi aman sim jong ka jing shisha, mau nikah api ya ka jing shisha baro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai undon rengka bat phim. Ringkad bat piru. Ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ia anis. Kabron amin try. Kisindran kila ong ha ujesu mindate me kran shai kadar. Da kano kaparshi. Ngitip minda ba metip ya kiye baro. But mem don kam ba uno unkeli yame da kane ngingate ba melawan na ublay. Ujesu la jubab yaki pingi yangate minda kapor kan sa poy da shisha kalapoy. Haba en sa pinher krat yapi. Uway pa uway shala ka jangka ying. But pin ino yanga marway. Pinban ngam long marway. Naba upa udon rengka badna. Ngala itu yakane happy. Kramba hanga pindup shem jingsuk. Haka perte pen sangat jingjar. Henry tos no Sngi ngala job ya ka perte. Ka gospel jong utrai Kajingyaro yamik Chris. ko himmen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Ngidon haga jimpen kare naga benta ka sngi burom Pentecost haga ne ka sngi utrai banwan. Bad ka sngi burom Pentecost kalongru yaka jingkawai kabakrao jingkawai niam sngi krao niam bad ngidon kam ban pen kare naga benta ka jingai jangka sngi burom Pentecost ka jingai jangka sngi burom Pentecost ulong umensiam Bakhuid ngiyos ngo nage kam janggi apostol haba u Paulus Bakhuid ulalesia Corinth bad nanta ulalesia Ephesus bad kibriu hando kila yus ngo pang u Jesu bad don kibalayo pidiang ya ka baptismo kila kwa ban bud ya ujisu kila kwa ban id ya ujisu but kila yo ya ka baptisma now ya anis baptist Henry kimba dios ngo kindiatru syapang omensiam Bakhuid kimpatip uye omensiam Bakhuid kitu kai jingkar do jong omensiam Bakhuid ha ke jingim jongi bangai Kimbar sautu omensiam Bakhuid unlekumno haga jingim jongi. Bad habangi pule naka gospel pareng ngiyos no kikirli kaya kane kating kim jus sautu bad omensiam Bakhuid ulong ubalay. Kimbar sautu omensiam Bakhuid ulong uway person naka Trinity.
kila berkat ba kane kalong ka tiar eye kaba deben ai da kabalang badu Paulus Bakhuid ulah hikai syai kadar yaki syapang umensiam Bakhuid bad ulah pen sautu yaki yaga jingkar don jangka baptisma da uji Yesus Kristus yaga baptisma kabangiyop diang lemba uji Yesus Kristus aga jingim jongi kalong ka baptisma ban pensle yang ida umensiam Bakhuid minta ngidang pen kre nakabinda ka Sngi borong Pentecost bad ngid kwa ban pen klang ding sashasin yaga jingdon jong umensiam Bakhuid hapo jongi bad ni shait ong barabor haka fareng baptism in the Holy Spirit. Kajimpen sule jongamen siyam Bakhuid. Mangi iway pa iway kibalayo pidiyang ya ka baptisma ha ka balang ngidon kamru ya ka baptisma jongamen siyam Bakhuid man ka kirlepa. Baptisma jongamen siyam Bakhuid kalong ka jimpen sule kabamud kalong kumpang isum ngide ben sum hau men siam buna preng jongi ngimbat pen ngam yala de hakane ka jingmaya jongumen siam Bakhuid de naga taga da bon sin ka jingim kristan jongi kampat long ka bajanai buna preng jongi ngi ngop ha ka pop buna preng jongi ngis ngau tolot ha ka jingduwai buna preng jongi ngimnang shu banduwai buna preng jongi kabawan ka jinge babon jai ni telor pangis ngau telor mensiam Henry habang inyo kata ka bor jung mensiam Bakhuid kumba u Paulus Bakhuid ulale yakinong Ephesus haba ulai baptisma yaki haka kerteng Jesus Christ bat ulabu yakakti halo jongki haka ta ka pon kilas tang ban ki kilas tang balong ki ba kalain haka jinge ba kilas tang balong ki ba yang sakina ga benda u Christ bad kila pen banada ka jingslur ya ujisu haki himmen ke para ko himmen ko para umen siam Bakhuid ulong shisha uble ubala banai ba hangi ya ka bor kumbangi dang puson haki ni gisngi naki gospel naka gospel jongo yanis udang hikai udang penslur udang peniang ulang yarap yang iben yang saki nagataga daw ngi deben duai shirhem nagabenda umensiam Bakhuid nagataga daw ngi deben penkere nagabenda ka Pentecost dai nagataga daw ngi manusnem ngi penkere iya ka shipos ngi janga ngi buram Pentecost kane kalonga jimpen kere kirki nagabenda ka ngi buram Pentecost bad kane ka jimpen kere kalong penyarap yang abadiapi ballong ki kun ki bakki imbiang sasasin daga bor janga mensiam Bakhuid bar haba umensiam Bakhuid yalam yangi kumba ong ujisu ha ka gospel minta kasngi haba wan bun jait ke jinge ke jingjinja ngin om kerlong hoy kalabandon bun ki jingtinju ha ka jingem chongi kalabandon bun ki jimma ha ka jingem chongi henry ladang ilong ki kun ki ba sha yalam da ka bor jung umensiam Bakhuid nginom kendran din nginom artatin ya ka jinge nginom ting yano kumba ong Paulus Bakhuid mano balaban penkalad yanga naga jingidu Kris mano balaban penkalad yanga naga jingidu Kris kane kalongka jingslur kabangin sayo yendang idap daga boro mensiam Bakhuid omdon mano balaban penkalad yangi naga jingidu Kris hato kawaitlam ka jingsha leben jingkardu jimpang jingshitom jingsngo marwe kanumla ban penkalad yangi naga daga daw ko himmen ko para kabau Jesu dang hikai ki apostol kiong pleng mendang istang ban sautu syai kadar ya kaba me hikai ngistang ban sautu syai kadar ya ka jingmut jang ka jingikai ngistang ban sautu syai kadar ya ka jingim jongi hakabalang ngistang ban sautu syai kadar kai ka kamaram jongi kumki kun jongu balai ngistam stang ban sautu syai kadar kumno ngide ben pinyade bat ki para briu ti manobalaban hikai yang yakine baro badai umensiam Bakhuid nagataga daw ngideban penkre shirhem nakabenda umensiam Bakhuid ngideban duai man kasni ha umensiam Bakhuid umensiam ubasyong hapojongi unyarap yang iman ka kelipman ban penjana ya ka jingim jongi ban pensngautu yang ya ka jingmaya jong ka baneng ban pendap yang ida ka jing start ka jongu kenapa ngilong shisha kikun ke Bakhuid
banyale persya ya ubamen balong ki paseiso togin duai nagabenda kanega jinga hakanegi Eucharist Bakhuid kabangidang dan don hapedeng kanega jimpen kare ai ke jimpen kare jongi kanang kamshir hem shushu ai umen siem Bakhuid un stangban pau habar hangi lemba ka sap ka pong jogu kane kalam ka jingang nur kane ka de balong ka jing duai jongi hakanegi kindiasngi shua ka jing sngi burom Pentecost in duai nagabenda kanega jinga Jisub id ngitrang yame ngitrang ya ke jingkular jome ban ngindup laban long kristan ki bajanai balait na ke jinge babon jai komen siem Bakhuid wan ya halo jungi komen siem Bakhuid wan penslay yangi komen siem Bakhuid wan hikai yangi komen siem Bakhuid wan penki im sasasin ya kasap kapong hapo jungi enya ro ya utrai Jesus Christ Amen. Kohimen ko parang tongin ma ya ke jingit ke jongi tongin pende mai ya ke jingya de jongi badu men siem Bakhuid bad ka balang baro kawai nga nge ha uplay upa badon bor baro unang tau ka bening bad ka kendo bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi ya ubala puna men siem Bakhuid ya ubala kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sana arpana yawu la ya la tep yawu ula ya shaki baya hagas ni kabalai la mi pat ne ki baya ula kiu shabani usham shakamon ublay upa badon bor baro nanda unwan pat ben bishar ye ki bayim ki baya ngange hau men siem Bakhuid haga balang ki Catholic Bakhuid haga jinya silok ki rikoi haga jimma ye ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut Amen. Light spot in your pool. Blay Bakhuid tup yang snow Jingai di jingtyrwa wan barku balik pernah bau baju jingtyrwa lagi donut lagi di jauh lenggong lem gamet gas namu Chris yang go trayang ibaro To ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kalong ka papriang hun ha ublay upa badon bor baro to try putting jingnya menti jongpi nagata jingero pura percaya jong jingtoi mereka balang ko jong baro kowe to ai bakini ke jingtyrwa Bakhuid tobria kin pin kuit yangi ko trai bad ba ha ki donu jongi kina ai ya kabor jonga jinga na bening da ukris utrai jongi Amen. utrai undon rengka bat pim Rengkat bakiru token to you ya la ki donut ikentiri shall try tongin ya aingu ya utrai ublay jongi kasong hok bakate da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jongi bat ka jim penim yangi haki por baro banyaro yame ko kendrat henry kamdam hagene ka por banyaro pindon burom shushu yame naba ya ukris ukun lambarot paska jongi lakinia namar habala pindu ya kabarim
la tau temang ya ke perte kabala jot la pra bat ya ke jingim jangi la penba biang hawu kris namar kata habala dap mia daga jingkamen paska ka perte baro kawe karsa daga jingero yame ki bor bening ru bat ki kinhon angel kirwai lang ya ke jingruai janga buram chame bat ki ya penbana kalem sange Bakhuid utra Bakhuid ulai pa Rewa betul kita Daga buram jome Rayo sana syajra Rayo sana ganggu Rayo sana sana syajra Rayo sana ganggu Rayo sana Kohimen ko para tungin duai shirhem nagabenta umensiam Bakhuid kum kita ginong Ephesus bakila kimpat don jingtip syapang umensiam Bakhuid Henry enda kila don ke jingtip kila id ya umensiam Bakhuid tungin id ya umensiam Bakhuid tungin kerpar ya umensiam Bakhuid pen slek yangi pen slek ke jingim jangi pen slek ya ka mensiam barokawe bangilang shisha ikun badap daga boru balai Dashisha melong Bakhuid kotrai katemei jongka jingkuid barong namar katangi karpad yame to pen kuid pen kantang yakini ki jingtyrwa jangi da kabapa ya umen siem jame kumga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangutrai jangi u Jesus Christ Hakapor baladino yavu badala kamons ngubha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada kaba aingu yame ula kedia yavu badula ai halake senran u om to shim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya kaba enaiti na ka benda jumpi Hakaju keru kamendala la yabam ula shim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran u om to shim bato di na kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga janga jutam bate mai badbam jekut ya kabayan penmi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap yakipop to le yakane ban kan mau yanga Kusnam bakardor jangu Kris. Ta pen kuid yani. Pen kuid ya kamen siam hadim pen kuid. Pen koi pen kia yani. Yada yani na upamen. Kajing maya jong ka jinge Kata sin bangi bamdune upu Bagi di nagane kakuri Iben naga jinga jome kutra Tadadu Nabar kata ngi ke ba penmenda ya ga jingia ba ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame kotrai ya upu janga jingim
bad ya ka kuri jangka jimpenim ngida aingu aidem namar melanyu yangi kibabit benia hakamat jamme bad ban shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpat yame bangi kibayo benda hakamet bagas nam ukris ngillam kibala penyat lekawai da umen siem bakui token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka partai bato penjanaya ka ha ka jingit rengkat bado Francis upa bakui jangi uvik Wilbert Marwain u Bishop jangi bad baro kilingdo bad kiriniam token mau lemru ya ki himen ki para shinrang bad kinde kibala yotia da ka bakarmen ya ga jimmi pa badia baro kibala klat no ha ga jingi sune jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isune yangi baro ngi karpad yame barengkhat bat kamaria teisoti bakui ka kami jango pale u joso bakui u kurim janga ki apostol bakui karita janga kasia bakui u Francis disease bakui bat baro ki rikui ki bela pensno ba yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem ha ga jingim bam jekut bat bangini ra bat pindon buram yame da ukon jamme u Jesus Christ davu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badan bor hake jingelong kawai jungmen sim bakuit barok kaburam bat ke jingero genom la genom Amen. ko himen ko para tongin duwai nagabenta baro ke jimpen kre jongi nagabenta ka sngi buram Pentecost bat ngira keru ya ka sngi buram Pentecost hakawa pelong ya ka Bible Convention Pentecost haka sngi utrai pagina duwai nagabenta ka jingchop jongka ne ka Bible Convention Pentecost haka ne ka sngi utrai banwan utrai un kerku un krimbon mut ki breben snap ya ka jing ir jongomen siam bakuit kopa jongim Uba bening kalong ka bakui ka kapteng jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme ha kindo kumba ha bening to ay yang imenda ka jimbang jangi ka bahala kasni ba to ma yang ngedi ringkang jangi kumba ngiru ngi ma ya ka beles niu yangi ba wa dialam yangi sha ka jimpen shai henry to polite yangi ya ka basiniu to polite yangi ngi karphat ko trai na ka jingsini barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jing arab ka jing sne jamme gilait bara bona ka pop bangin yo jing da na ka jing jin jar barro ka bangi da ngap ke me lendi aga jing karmen bakui pat ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jome ka long kai ma ka jome ka bor ka buram shalom la shalom ko trai Jesus Christ me ubala ong ha ke apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings pon jamme to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingat le khawai khat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha jinom la jinom Amen ka jingsuk utrai kandon barabor rengka patpim Rengka bathiru dap daga jingai utrai tongin yaingu markelia Kun lang bro me bagi bagi bro ka percaya dosa sayagi kun lang bro me bagi bro ka percaya dosa sayagi Hakami ukun lambro jangal belai hakami ubaket na ka pop janga partai suketo ke bala kor shaga jing kawai jang ukun lambro Lo kendrat ng mga pasang mga bumadrong ko kayeng jaga. Nalay siya ata na kaptin.
sim jana sakya Kemet bagas nam jungo Kris kendri yang asyaga jingim panjang. Bagi kuaban don lambat me Malahi kaya ngi Balagi bayai syawat me Wan hapadenge jingjin jaba bon jai Kaba wanda kaparte Wajisu Ay bor shushu yangi Ben kalain shushu yangi Lemba kanega communion Bakhuid kabangilayo pediang Hakamensia Bad hagado Bagas nam jame Wajisu Haya umensi Bakhuid halo jangi bayi pai bayi Haya kabor jame halo jangi Haya ka jingi sne jame halo jangi Ben Bakhuid yangi ko Jesu Bangidup dap laga jing suk Bangidup dap laga jing kaben Bangidup dap laga bor Bangidup dap laga jing soto Batka jing tim buram Iyame Bangidup shishaki kun Iba shirhen Jesu niwan aitiru hame Yage bapangi bashitam na padeng jangi Don buon ki kun ki pan ki stom Ben goin ben kia iki baro Belai dut iki baro Ben sulai iki baro Daga jingir spoon jame O Jesu bayi Ay kabor ben Nang ban kia halo jangi bayi 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 minta Jesu hallelujah 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 la 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 Komen siyam Bakhuid wangyar Komen siyam Bakhuid wangyar Haganega Sngi kabasan Jaga jimben kare pentekot Wan ban pen sulai yangi Wan ban kadang yangi Wan ban pen kalai Nega jingai jangi Wan ban long yangi Kikun Ke bayar ringkat Bat me ko Jesu Komen siyam Bakhuid Ngin yame Hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. To nginya duai. Tos ngusene bandon lem bat ki pai jame ngi karpa kotrai. Bat to yalam yakito yakiba mela pendap dagi jimaya bakin japene. Bakin jam naga jingim barim syakabati mai. Dau Kris utrai jangim Amen utrai undon rengkat bat pim Rangkat bat piru Blay badon bor baron karkoyapi Upa badokon badomen sim Bakhuid Amen Ya leisuk ban penbana ya kakubar babha jang utrai daga jingim ka jampi hallelujah hallelujah Nisawo yaw blay Hallelujah Hallelujah Rohimen ko para tanangkin mau bangidon artiligi program haganega tayo
kawai kalong cimpet mit Pentecost arpo hinyu tarik jan mit kinri baje hadu kadar baje ladadon mano bakuaban ban jingai pilaban sahang ne pat pilaban simendaru haka Pentecost Bible Convention bat jingtyrwa penkoit haka sngi utrai kalong sngi kabakam light por baro kiba jingai ru pilaban ban simenta ya kene Bible Convention Pentecost utrai un kerku yangi un penkare yangi susu nakabenda ka por jungapalai Ambar arspa nripunyo. Arspa nripunyo. Kumari jai soti palon Walajiru kay najrong Banduk yo palu kun syapurtay Ublay mari badab jingai Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Kaburam hakpa berukun haman sim Bakhuid Kumbak lalong haba Nyngkong Kuju mentawat barabor Jenam la jenam Amen In the royal try Jesus Christ Jenam la jenam Amen